Ia te manatu ua mai ato anga le tai au e pei ono tātou wheiloa iai matangi ala lua. Mai manatu foi ua alu le tātou waso maole ale tue tutu ma maua foi se whamtalanga. Ai avea ia le leo le au pepe e wha wheiloa i matoi o wholo whātu i le pai o le au whainga ruenga tutofia le tua o leo sa sao i mota nei. Te nane foi lea e o le paia ia tātou malo whālalongia mai la tua wālaulia. Ia susuma ia ma tala mai ao i le maota ia po ele sao avele e pei o na whamanatu ina i lona se lau tausanga. I le mai tau nei tu la tai ao ia o lea ua pai pule le maota o le tui manua e pei o la lea whamtalanga. O le maota na maape ai tau whinga le motu saa. E manatu e whapena se la ngona le nei tai au i le whelanu lanuai o le lau mua avele ma whaina u whape atu i atu lau e le saa. O tua o Sinaleavele mauru matotua. O le lau mua o le puatau nofo, o le lau mua o tama matene o le lau malili, o le lau mua o le toa ula, o le lau mua o tama matene o le maunga vaia. Whaatalo whatu le sunga le pule aonga, ma le ainga whai aonga whapefo i le lau mua. Teina nei lea o paia le nofo a prestena ese mai le lalolangi atoa i au mawhai o na tawanda me aina i le whamoe mo le se lau tausanga o Avele. Ai ai le manatu o le a tātou anga isa o le tātou por kalambe o le tatalaina o le fale sa mo Sinaleavele e pei o na iailo na whātu langana i le tae aore nei o le nei fo iaso lo na lua ia o le whamanatuina o le se lau tausanga o le nei kolisi. Ma e whiwhia le nganga o leo wa tātou whatasi, ia ma le susunga i le polofesa, ia po le susunga foi i le pule aonga po le ulua aonga o le kolisi whawhaiwhau i manua, ia o se sui foi ma o se tamatuai o le nei lau mua, le susunga le polofesa ia vaitusi no fuainga, ia o ia le awhaia le tatalo amata e tala ina i le tātou whamoe le so, lea e wala watuai ma le nganga whalalo, e le susunga le whawhengainga, ia whiamaia mo le tātou tāpo inga mata. O lea ua mai eo na pai ulu whanua wha moi o le nei aso. E wha tālo whātu i le swafa manu mā loia su kariso le au le kalesia. We greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Let us pray for the Holy Spirit. Poto mai le nei wha moi. A mataina i le tatalaina. O leo foi nātu o le maota na tā pena ina. A wale wha moe o le au tau ina o whanau. Whai mai o lo o tunu i Avele nei. A ele mwhai ona mātou whai se mea. E au noa ma le whatasi mai o lo wanganga. Tau tō lua lo mātou wha moe. E manu iai. Heavenly Father, we humbly seek the presence of your Holy Spirit to guide us in our worship, to make sure we worship you in truth and honesty. In Jesus' name we pray. Amen. O te manatua le whaupunga o lo tusia e le tusia e peri le whengainga fau. Whai mai lea manatu. E tā ua le whale. E tā ua le tangata e whao ngāina le whale. Ai sili e ona tā ua le atua na saunia mea oma. O se langona le manatu e tā whai e le tātou wha moe le nei awhiawhi. The house is important. The person who uses the house is also important. But most important of all is God who created everything for us. Thank you. O le mea le te tā waile vi inga o le atua, wai lei se mea tātou te mawhaia, pe au noa ma le atua, na ia whaia le tangata, whaia fo i ma le whale, ina ia whaao ngā ina le lei, mō le wha moe na ia le lei le tangata, e tusa ma le whina ngalo le atua. Se o tātou te talo. Le atua pa i ai,
e mamalu e siri ese lau fio. A wao lau fio na whaia me oma. O le tangata ma le mea e nofo ai. Pau le mea te tau o na mātou whaia ina i o mātou i loa. O na whao ngā ina ia mea e tusa ma laufi na ngalo. Ina ia o mātou wola ai i le lalo langi nei. O le wha moe moe o le poto mai i le nei aso. E le ngata o le wha mana tuina o le se lautau sanga o Avele. Ai wha pe foi le nei maota. Mātou te ofo i natu i laua fio. Ina ia mātou whao ngā ina te tau. A wale au tau ina o whanau whai mai a le atunu. Ina ia whaua wina pe le wha moe le le o Avele. Awane i ngalo le atua. E ala i tiute ma whaiva e tofi ailo lātou soifua wha wau le lumanai. So ani mai lau ka whio i wha moe o le nei aso ai mesi o le nei vai aso. Wha taunu ina mea fo i atu mea i le wha sili ina o laubi inga e wha babau. I ala mātou te talo le li e. Ai aini o mātou se mani a leo o Avele ta penanga o nei wha moe. A lofa mwha maangalo i a te i mātou. Tō topa ia o ke riso. Wala tuai la mātou te talo. Tū mau maia i o mātou lunga. Ma lunga o lau whanau le lalo langi atoa. Le manuia ma le while mua lau a fio le atua le tamā le alo male a ngangpa ia. Nei masa umai o i le whaababau lava. Amen. Te manatu o lea ua mua le aso le malama le au o le whale ulu. Pe ia upu le tui whawhau o Samoa. E ana manatu leo le awhanga solo le tātou po kalame. Lau sunga i le li profesa po lau sunga le pule al kolisi whawhai whiau i malua. Moli atu le whawhai tele mo renei taimi. E manatu se taimi o luma. E ona toi o atu leo se langona na tumi komiti. E whaatatau i lau wahenga le tāu a renei fo yaso. Mo le tatalo whamanuia o le tātou maota nei. O leisi wahenga o le tātou po kalame o lela o tina li lipine. Ma o te wala au atu ma le whaaloalo. E le tātou malo whaaloalongia, ia o ia ua filifilia, e nā te otina le lipine o le tātou Fale Samoa, His Excellency Tom Masters, ia o ia lea ua filifilia e le tātou komiti ma le lamua, ia nā te otina le lipine, wala watu ma le whaaloalo, ia ina ia fio maila ua fionga i le menei, ia ua fo i le whātau nuina o le vaenga tāu o le tātou Paul Kalame. Mo le silifia e le au walaulia, ia malmamalu o Samoa, wa o fia i nei, o le fionga i le sui o le tupu o Peretania, ma i le malo larutonga, ia o ia o se tamatuai, tātou waonga nei, ia ma ia o se tamo le laumua. It is my great honor to be here, first of all, to attend the 100th anniversary of our school, my old school, and to thank the committee. I'd like to thank the committee, the anniversary committee, for a job well done. And may I also greet everybody else, all the families that's come together today to support us, the old boys of Avele, celebrate this milestone, the 100 years of the existence of our school. I entered this college in 1960 for a 3-year stint. And I was interviewed this morning by one of your television stations. And she asked me, well, what are my thoughts about my time here? I can honestly say that I don't mind repeating that part of my life. There's so much memories. When I entered the grounds yesterday, I felt the spirit of my peers have gone before me. I felt the spirit of the love that I found when I entered these grounds in 1960. And I felt the weight that was upon my heart when I left at the end of 1962. I stand here to say to my brothers who have passed on, thank you very much for
for being friends, brothers. And it is a great honor for me today to cut the ribbon to open this place. When I entered this college, there was an old building here, there was a fale here, but the fale was covered with laufala. Today I see a different type of cover, but I think the purpose for it is no difference. I can see a lot of functions being held in this place. I can see the college making money from this place, renting the place out for weddings and whatever else is there that could come this way. But once again, to the old boys of Avele, thank you very much. And to the new children, new kids of Avele, please carry on the beautiful legacy of this place. Thank you. It is my great honor now to cut the ribbon, thus opening Sinaleavele. Malo fatai kirana. Ya mas dat wat patio lewa ochi lilipine. Talai nai le mauta Sinaleavele.
Ole ai foi e ki alowa luper kui magua saolo. He mapuange e kui mangua. Ole lupe sa faolo. Awa le kai awa mamalu. Ole pai e le popo vale pai le solo. Ka oko ia o se alao. Wa fai fai nge ia ki mali e. Isa fai nga wa iai le kai au gei. Aolo kou ang kongu. Pala wa kau ki alo kou kai au sitsia fai. O le whāpaka kuinga o se lau kausaka, ma le kalainga o le whale Samoa. Leo wa kaulia ilo ngā inga se keke angele lega ma le malasinga. Ma vai au ai whai au whia. Au au wa le au whai erga luenga. Ue! Wau sila wawa whasoso. Hai kulai se soli alo whia kamali ma whale po. Au mai a magu fai forai. Au ke lau sugar kai kai sau hinga. Ya, sabta paneo, sungai Johina. Inaya inga bal papan dei. Paman mia le tu le yaso. Te fua. Tai. Kauke, le au malo mai ku kailen. Kau kira bigi ska au le leo ka luega kele malo. Wa bakko la ko wa kiva fau. O pau lau fa solo alu baba. Ai kau kere kai fogo ko mikir se lau kau saga. Tuia le fa moa avele la so. Okay. Let me count to 3, and we'll let Her Highness to do her job. 1, 2, 3. Yay! Yeah, happy birthday.
Namanya stele namanya stone mo tatu silo sama hip 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 hip. Tai. Ya lega mo tatu tame fasolo kono watu fo tatu taimi yo Avele wel fala. Kala watu ile tausala mana yo tatu polisi wa fenotonu wa fenova ya ole tatu ino tatu keke ya matutu faino tatu keke netura lasu. Makani mamua ya ole ate atulea ya na fioma ya malo Samoa na fioma tile lifano maletoa Sinaleavele lua. Makani mamua Mafale lua la te atulea ila malu. Mafale lua la te la fioma ile suya tupu ile atuki ta master. Mafale ntonu la te atulea ila fioma tamatai palmia. Mafale ntonu la te la fioma sui palmia le fioma ya tuala te vanga kun fasio. Mafale lima la te ile suma il fafemenga ya safemai maltato lotu ne yauli. Suma il faifea ya professor Maitusi Baitonu. Mafale soai. Sausiwe kosomea pabei. Te atule la fioma minsta wa onga la menu. La fioma ya se una yone. Se fai no mai, amole, fai no fieina, ole fale soai, yo le te atulea, ele presile problema ma montanga luego a oma la menu. La fioma ya au Chris Hazelby. Aman mole se maluemo a oma, la tule me pititai. Ma fale soai, la te atulea, la fioma, il saoli, o le pule a oma, o tatu polisi. Ma fale soai, la te atulea, il fioma ya sua homework. Ma fale soai, la te atulea, la fioma ya la faitele a inga poasa e sera. Ma fale soai, la te atulea, la fioma il Francine Samoa, la fioma lo frealo, Michaele Tufete. Lelo matumi. Ma fale soai, la te atulea, la fioma ya matafeo, Isaia, Reupena matafeo. Ma fale soai, ma fale soai, la te atulea, ma fanga la Copa ai America Samoa. La Copa America Samoa, te sui fa mole fa no mai, fa vengo fie na lema. Ma fale soai, la Copa mai Auckland. Fioma presidente ma mafanga mai Auckland.
fiona prestene ma masanga a kopa mai Brisbane. A kopa mai Melbourne. A kopa Melbourne. A Copa Sydney. A Copa USA. A Copa Waikato. A Copa Wellington. A Copa Samoa. Tanto fantasia in le fiore del telefono, o le calesia e fa casa, e a teatro fuma falia, e le fiore del telefono. Qua fare soi, e a teatro il sembra faiauma. Laena toi ia le faspua ia ona tutupa le motato o firne ia e fa tai fa